suratul mujadala madaniyatun bismillahirrahmanirrahim. Gol ɗo kadi ko madaniya wol si wona ayaje yogaje no e nder maggol ɗen ɗon ko makkiya. Woɓɓe goo e firoɓɓen inni ko Allah daali ɗon wala yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum, haka hatti ɗon ko on ɗen ayaje ɗon woni ko fanda ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, haka aya on hatti ɗon wo on ɗon ko makkiya. suratu mujadala ngol sababu nuzul jippagol ɗe ayaje arɗe ɗo adiɗe arɗe ɗo koye hoore o ɗo sonnajo wi'eteɗo Khawlatu binti Salaba. Khawlatu ɓiɗɗo Salaba ko ni woni no sonnajo on wi'ete. Modi makko hine wi'e Aus buni Swamit. Modi makko tafsirji ɗin no lutodiri e mum. Firoɓe ɓen fayda kala hino addi qissa feerejo e mum. Ahmadu Shawi no addi feere, Abdullah ibn Abbas, Ismail bun Kathir, Tabari, ɓeɗo fof kala no addi qissa feere e muɗum. Haray on nodday ka numéroji wawen yanñade e qissaji ɗin seeɗa 67 60 53 09 68 60 53 09, même numéro Intercell, même numéro Sotelgui wawe yanñade. Waɗay toon seeɗa e mum fino wawen famirde. ƴetten qissa gooto e defte ɗen raɓɓinɗino ɗen on ɗon kadi, amma ɗiya qissaji hedditiɗi wallinen en noddoya ka numéroji wawi humpitade. Khawlatu binti Salaba qissa goo wi modi makko tawi ko Adem mo jinna seeɗa, ɗum woni Aus. O fokkiti rendude ɓeygu makko no duwiraka. ɓeygu makko kañum Khawlatu kanko kadi o sali. On sayi kanko Aus o wi so tawi woni ɓeygu makko jaɓiranali mo noon, haray si o yalti ɗon ɗo o waɗalimo faale makko on, haray o wattimo nene makko, yomuɓo o yalta. On sayi sonnaji on tawile wakkilora waɗirgol noon par ce que nano Allah shar'iniri. Oɗa kadi noon tawi wiwɗen feetere seeɗano e makko, ko ɗum sabi mbini yo warruno. Sonnaji on hande kadi ronki laatinde ɗum, andi hande kadi haray cergal waɗi, madama gotel e sariyaji tububuji ɗin tati kanko gorkon o waɗali debbo on wata wontude ɓeygu makko. Sonnaji on yehi wullitoyi ka nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, kañum Khawlatu binti Salaba o wullitoyi ka nelaɗo fi modi makko. O yi nelaɗo mi ari, o accitilan, o wattilan nene makko. Jon noon o jogi kelan ha ceccu angul lanni, ngari ankin ɗiggi, mi jibinanimo, mi viidi bi hiɓiɓɓe gon kon ka nder reedu an. O ñaami jawdi andi haalanni hande o darike o dampiɗam. Jon noon ko honno mi waɗata ɗum ɗo. Nene Aisha maaki, wallahi mi ɓeydi hulde Allah, mi ɓeydi teddinde Allah, mi ɓeydi mawninde Allah. O sonnajo ka wullitoto jungo nelaɗo tawi miɗo ka nder sambor to mimminanal ko sonnajo woni wullitade kon, saabu ko cuundi o yi almujadala, mi mana o sonoto woni nelaɗo ko doyi o woni wuwlirde. O Allah kanko o nana ɗum haka dow kammuli makko dow toon ta ko yo jippin aya fi ɗum o laɓɓina no laaɓiri. Nene Aisha ko ni addiri e hadise selluɗo, en addali nasu makko ko firo muɗum on woni ko adduɗen. Allah daali kadi sami Allahu gomɗi, Allah nani gawla lati konngol oɗo sonnajo tujaadi luka mono wenje, ɗum woni nene Khawlatu binti Salaba mono wenje fi zawjiha fi modi makko, ɗum woni Aus. wa tashtaki himo wullito kanko debbon ilallahi faade ka Allah fi wata o yaltu, wallahu awa Allah kadi yesma o nani tahawurakuma yewtereji mon ɗin onon ɗiɗo, bi mana am Muhammad ko ɗum woni e kanko Khawlatu. inna Allah no Allah samin ko nano basirun ko yi o. Allah no addude noon joni porte sorti no gorko on kanko Aus no wawata warrude Khawlatu wonta ɓeygu makko, madama debbo on wullitike yaltugol ngol mapinimo, hara debbo on kadi yaltali. Allah daali alladina ɓe yuzahiruna ɓe no nandintina min komi moɗon min nisaihim immorde sonnaɓe maɓɓe ɓen, ɓenna ɓe wattiɓe nene maɓɓe, misal ma yaye maɓɓe ma bandirawo maɓɓe, ko hunde haɗande, ko hunde harmude. Allah daali ma hunna ummahatihim, taw ɓen ɓe wontali nene maɓɓe. In ummahatum nene maɓɓe wonali illa llahi, si wona ɓen waladnahum jibimɓe ɓe.
a wata heɓde nene ɗiɗo ko nene ma jibinɗo ma woni nene ma. Hande kadi ko wiyata a watti goɗɗo nene ma ko haala. Waynom no kamɓe wonɓe wiide ɓe watti ɓeygoli mum ɗi nene mum ma yaaye mum ma bandirawo mum. Wallahi la yaquluna ɓe wolay toon munkaran ko aña ko islamu añi ko qur'an añi ko Allah añi minal qawli immorde konguɗi wa zuran e penale. Kono waɗi si inna penale fiya wi a watti ɓeygu ma nene ma est ce que wonti nene ma on tal nene ma ko woni tun o harmanima saabu angal needima e angal iman ma waɗi ha o harmanima kono on tal nene ma. Wa inna allaha ande no Allah la afuwun ko yaftoɗo gafurun ko hafranowo. Joni mo addude porte sorti kala woluɗo ngol konngol nde ñande ko fewtano ko aus joni noon ko kala wattuɗo nene mum e ɓiɗɗo e ɓeygu muɗum nene ma ba ma yaaya ma bandirawo o waɗanama sharia mo wawata rerude ɓeygu makko wonta ɓeygu makko. Allah dali walladina ɓen yuzahiruna ɓe no nandintina min nisa'im immorde sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe watta mo harmanɗoɓe summa yauduna refti ɓe rutto noon lima qaalu e ko ɓe woli ko mbi mana ɓen nandinayi ɓe ɓeyguli mum ɗi ha gayna nin sa faale yo on wontu ɓeygu makko hino no ɓe warrata fatahari raqabatin hara yoɓe rinɗin dande min qable an yatamassa ko adi ɓe memodirde kanko wolɗo ɗum on simo mari maccuɗo o rinɗinaymo si ɓeygu makko wawa wonta wontude ɓeygu makko. Dalikum ɗum ɗo mo on tu azuna bihi on wajorama ɗum wallahu Allah bima ta'maluna ko on ɗo gollude kon fof khabirun ko humpitiɗo. Faman lam yajid kala mo heɓali jiyaɗo ko rinɗina ɓeygu makko wonta ɓeygu makko fa suyamu haray ko yo horu shahrayni lebbi ɗiɗi mutatabi'ayni jokkodirɗe ɗiɗi so tewi ke pas o ñamin ñallal haray boni ko yo fuɗɗito ha o waɗa ɗum ɗo kadi horugol ɗi lebbi ɗiɗi min qable an yatamassa ko adi ɓe memodirde nawigol tum ɓay mi fuɗɗike horude joni haray debbo on wawi daganade on tigui wawi wontude ɓeygu makko so hori balɗe 49 no heddi gotal haray hani ɓeygu makko na ɓeygu makko no harmanimo ha o timmina 60 ɓangal noon si debbo on wonta ɓeygu makko. Faman lam yastati kala mo heɓali feere ɗiɗo ɗiɗi kala maccuɗo ko rinɗinama horugol lebbi ɗiɗi jokkidira Allah dal fa itamu 60 miskinan haray yo ñammi miskinaɓe 60 ɗum ɗo fof komin qable an yatamassa kala kaffara on ko yo waɗu ha o gayna so yetto ɓeygu makko so batto ɓeygu makko. Dalika ko Allah waɗiri ɗum li tu'minu billahi ko fiyo gomɗin Allah wa rasuli ene laaɓe makko ɓen wa tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sari Allah ni walil kafirina no wodani heferaɓen adabu lette alimun musuɗe. Inna alladina ande no ɓen yuhadduna allaha lundotoɓe dina Allah kan wa rasulahu ene laaɗo makko on tewtoɓe pas lutodira ene laaɗo Allah on lutodira e Allah kubituɓe e halkama ɓe lettama nani kama ko bita alladina wono lettiranoɓe wono halkiranoɓe min kabri maditiɓe ɓe ko firirɗa o e ɗeɗo ɗiɗi no selli. Wagad ansalna gom ɗi men jippini ayatin ayaje bayinatin ɓanginaɗe walil kafirina no waɗani hefraɓen adabu lette muhinun hoynayɗe ɓe yawma yabathumullahu ñande Allah on immintinoyɓe jami'an ɓe dendagal faynabbimu humpitaɓe bima amilu konko ɓe golluno. Allah dali aswahullahu Allah hino mofti ɗum fop kañum ka lawhil mahfuz makko wa nasuhu kamɓe noon ɓe yejjiti ɗum sa daari hay ko wolɗa kon ila bimbi ha fewdo ka yoɗɗa ɗo buy a yejjiti a walla kanko ɗum mo arestiri fop mo konti fop fop mum no wayla ka ordinateur makko wallahu kanko Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde shahidum ko seediɗo. Alam tara yiyali anna allaha no Allah ya'lamu himo andi ma fi samawati konkon ka kammuli wa ma fil ardi e konkon ka leyɗele ma yakunu a walatata ko min najwa immorde e condi sondodiroɓe salasatin tato jooɗota ko sondodira ma daro sondodira ma waalo sondodira illa huwa sowona kanko Allah raaɓe on woni nayoɓo maɓɓe on c'est à dire ko haalangol ɓe yoɓe suɓu koɓe sondodira siko ɓe tato ko Allah woni nayoɓo maɓɓe on himo jentiɓe yoɓe suɓu koɓe sondodirta ɗon wala hamsatin wona jowo kadi jooɗoto sondodirgol illa huwa sadisum wona si wona ko kanko Allah woni jeegaɓo on wala adana wona ko ɓuuri fanɗude min dalika immorde tato si wona ko Allah woni heeɓi mana ɗiɗaɓo maɓɓe on ma tataɓo maɓɓe o wala akthara wona ko ɓuuri ɗuɗude kadi bi mana jowo si wona ko Allah woni jeegaɓo on ma jeɗɗaɓo on ma sappaɓo on ma temederaɓo on ma wulureɓe o kala bi mana ko raɓɓi ko yimɓe jooɗiɓe sondodirgol si ɓe faala yoɓe suɓu koɓe sondodira si ɓe faala ɓe sondodir koɓe faala o haray Allah hino tawa Allah no nande ko ɓen sondodirde kon siko ko moƴƴi ɓe jokki o yoɓayɓe siko ko boni kadi ɓe jokki o yoɓayɓe.
illa ho sona kanko Allah maamu wonde maɓɓe kamɓe sonodiroɓen aynama kanu kala ka ɓe laati aduna summa yunabbihim refti humpito yeeɓe bima amilu ko ɓe woni gollude kon ko ɓen sonodirde ko yawmal qiyamati ñande dargal wondude yoɓugol ɓe joddi mum ndin inna allaha no Allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko wanduɗo alam tara a yi'ali ila alladina faade ɓe nuhu haɗaɓe anin najwa gaye condi summa yauduna refti hani ɓe ruttade lima nuhu anhu e konko ɓe haɗa e muɗum condi no harmi ka islam waytana jawna ɓe no sododira bil ismi saabu faggitagol bakkatu ka bakkatu heɓoto wal udwan e jaggutugol o masiyati rasuli e yeddugol nelaɗo Allah o wa ida ja'uka si ɓe arima ko alyahudan ko fanda ɗum hayyawka ɓe hiwrore bima lam yuhayyika bihi llahu man yerno Allah hiwroralima bimana ɓe ara ɓe enna sama alayka wigol ngol assalamu aleykum ɓe ara ɓe enna sama aleykum ka haala maɓɓe ko firi sama ko mayde e hoorema a maayi kono wonno ɓe hiwroɗayno nelaɗo e sahabaɓe makko ɓen wona noon Allah hiwrori noon kañum nelaɗo nani Allah hiwrori julɓe ɓen ko assalamu aleykum woni hiwradu ndu Allah yaltinani en enen julɓe ɓen Allah subahana taala daali wa yaquluna ɓe wiya kadi ɓe manifesto kadi ɓe manto hoore ngol konngol bongol ngol ɓe wowli ɗo ɓe wola ɓe inna fi qulubihim fi anfusihim ka nder wonkiji maɓɓe lawla yuadibuna llah awa haɗi Allah lettiramen mbima naqulu saabu komin woori ɗo kon so tawi woni ko gonga hiɗa mari allahjo a wi mo nana kala hunde awa haɗi Allah letta men legoy ɓa Allah a wi Allah hino yiɗuma Allah hino jingamma o nanile komin woluma ɗo kon haɗi Allah letta men Allah daali wata hawjamɓe yo Muhammad hasbuhum yonaniɓe jahannama yiita jahannama yaslawnaha ɓe natoya e magge fa bi'sal masiru nge boni ruttorde ya ayuha alladina amanu kono e gomniɓe ida tanajaytum son sododiray ɓay ko satti o kenen go kadi be sododire sikoye mars Allah daali haray fala tatanajawa tan sonodirde bil ithmi saabu faggitagol bakkatu wal udwani e jaggutugol few wama suyati rasule yeddugol nelaɗon watanajaw sododire bil birri ɗiggere watta ko ay kullol Allah wattaqullahu lon Allah alladi on allahjo ilayhi tawɗo ko faade ka makko to sharuna woni ko mowoyte ɗon innama najwa andu ko wiyete kon condi déjà ɓottete ɗon saabu mina cheytan ɗum ko immorde iblisa ko kanko invente condi liyahzuna alladina fiyo soni ɓen amanu gomɗinɓe si woni yimɓe ɗiɗon no sonodirde haray suninayɓe tawaka ɓen aray ɓe jiiɓi kon ɗum ɓeeɗano wolde kono kamɓe gomɗinɓe ɓen watta ɓe huulu walaysa bi darrihim shay'an ɓe wonali hiɓe lorrira ɓe ala sondoyeɓe ɓen hay hunde ɓe wonali hiɓe lorrira gomɗinɓe ɓen hay hunde condi maɓɓe ɗin illa bidinillah sowona e ɗum e Allah bimana konko Allah hoddiri yo lorruɓe wa alallahi ko Allah falli yatawakkalil mu'minuna on ko gomɗinɓe ɓen hani holorde ya ayuha alladina amanu kono e gomɗinɓe ida qila lakum si on wiyanama tafassahu yañe fil majalisi ka joɗorɗe ka pilasiji yo yañu ɗimmo e moɗon ɓen heƴa foti kaka julde foti kaka darsu foti kaka bayana enele haray on torama on jeejama foti kaka nder oto fafsahu haray ete yaññon yafsahillahu lakum Allah kadi yaññanon ko wano ni no naati ɗon kadi ka circulation a yiyay ko heewi goɗɗo hino ara no hawji tawa wonɗo yeeso on kañum hawja ɓawojo on sona ha yeesojo on salo okkudemo lawol ɗum kadi no naati ɗon haray on yeesojo ko andi ko yo goɗɗo hewtitoma ullina hawjere wotere jogi ɗon mana otoji gotum jogi ɗon mana ɓernde wotere jogi ɗon o sonanima yaññammo laawol ngol accanamo espace ka o gasata feƴƴirde qur'an ala hay e hunde ko acci o andi ɗon kodde ruttu on hino naati ɗon saabu angal respectugol ɗum ɗon hino wona saabu yo asidanji waɗu muradu molnade e nder dubulondirgol koɓe folondirta kon tawa dubulowo on koye force no saabi mbino asidanji e mum Allah dal fafsahu yaññe no naati e denda nangal nokkel ni yafsahillahu lakum Allah on yaññana o hino naati kadi annomowo gouvernement an président ma premier ministre mbi mana yaññu wota wi an ko leñol ma ngol tun nomata ma ko parti ma on tun nomata yaññan denda nangal yimɓe ɓe laamiɗa ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe heƴa nder ton ɗum ɗon fof muɗum hino naati wa ida qila si wiyama insizu imme yahon haɓugol jihadi fan suzu Allah daali haray imme yahon wota on nettino ta on amuta on hulu yarfa illahu Allah ɓantanayi alladina ɓen amanu gomɗiɓe minkum e moɗon walladina ɓen utul ilma okkaɓe gandal o ɓantanayi on darajatin ɓurdalji garadeji molanaɗi ñande o wallahu Allah bima ta'maluna kon no gollude kon khabirun ko huppitiɗo
ya ayuha alladina amanu kono e gomniɓe ɓe nde tawno Allah tongi ko wiyete kon condi hani sahaba ɓen accali sono kala yey goɗɗo no pooɗa nelaɗo aritinde miɗo mari landal miɗo faalayo en yiidu miɗo faalama hollude haaju an e ko nandi so tawi ɗin Allah daali o waɗi décret ila hande ka ittugol few ka sippirmugol ɗum ɗon par ce que ibnu adama si ya innama so waɗi hunde kaari o ittay hunde kaari aray nde hunde ɗon walike Allah daali ya ayuha alladina amanu kono gomni ɓe ida najaytumu rasula ila hande so gundoto nelaɗo haray fagaddimu ko yon ardin taw bayna yaday najwakum yeeso condi mon ni sadaka tan sadaka mi mana kala non dow nelaɗo fiyoɓe tindu e haaju makko haray o ma landotoɗo nelaɗo landa haray on tigui itte seeɗa taw sa ko wiyete kon neldari jawdi seeɗa okka nelaɗo ma o itte sadaka o jonna miskinaɓe hanaɓe jonnede Allah daali dalika ɗum ɗo hayrul lakum ɓurata on ɓuuri on moƴƴande wataro kadi ko ɗum kadi bimana ɓurata on laɓɓinde fa in lam tajidu so tawi woni on heɓali fa inna allaha allah gafurun ko yafotoɗo rahimun ko ɗum woni ko yurmeteɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah daali asfaqtum woni hande kadi ɓe sahabaɓe no daali nelaɗo fi sondodirgol e maɓɓe madama Allah jippini o aya ɗo wonde manna kala sondodirowo e nelaɗo kala gundoɗo to e nelaɗo itte sadaka taw okkora miskinaɓe Allah ɓen na okkorgol nelaɗo de ko okkorgol miskinaɓe ɓen so yiɓe yewta hande kadi landi kupi cuundi kupi ye Allah daali asfaqtum e on e sattira on e on maapi e mettan on fiyan to gaddimude ardin to mbayna e dayna juwakum yeeso cuundi mon e sadakatin sadakaji okkoron miskinaɓe ɓen ɓattoɗon nelaɗo gundodiron e makko e ɗum satto e mon fa id lam tafalu nde tawno on huwali ɗum ila ɗum heeɓi ɗo wa taba allahu aleykum Allah jaɓani on tubuye on Allah subahana taala inni joni mi anili décret o komi togani on kon wata on gundodu e makko son ittali sadaka joni gundode e makko faqimu solata ñiɓe e yulde nden watu zakata itton zakka ɗan zakka jawle mon ni watulla ɗofto ɗon Allah wa rasula ene laaɗo makko on wallahu Allah khabirum ko humpitiɗo bima ta'maluna kon ɗo gollude kon ɓe inni en ka tafsirji ka qissaji sahaba ɓen fof ko heeɓi gollitirɗo oɗo aya mi mana ittuɗo sadaka okkore miskinaɓe noddine laaɗo ɓe yewti o waɗi ɗum wo ko sayyidna aliya radiallahu anhu kanko ɗaɓɓuno goɗɗum o itti sadaka okkore miskinaɓe ɓen o noddine laaɗo ɓe yewti heɗitiɓen hay goto waɗuɗo ala yeeyi ɗon haaɓa Allah subahana taala daari tawi enele noddugol ne laaɗo landomo waɗa coodi ɗum ɗon kupi on si Allah subahana taala o monti aya on o wi joni o yaafike fa in lam tajidu nde tawno on heɓali feere waɗugol ɗum joni fa inna allaha allah gafurun ko yaftoɗo rahim ko yurmeteɗo ko ɗum ɗon montira aya on donc amma o aya mo feƴƴuɗen adi on ɗon seeɗa ko Allah daali ɗon so wiyama imme ma yaññe hedditiɓe ɓen heɓa ka wona yo on yaññu sababu nusul ji buyno ari e hadiseji muɗum en adday tun hadise goto fi jooɗagol fi yaññalngol yimɓe hedditiɓe ɓen moƴƴere ko woni e mum fi hedditiɓe ɓen yo heɓɓu ka heƴƴira heɓu ka jooɗo e ari e hadise wonɗo ka sahihul Bukhari wonde manna ñande gone laaɗo hino jooɗude e sahaba e muɗum ɓen yaltiti e maɓɓe ɗon ide aqbala salasatu nafarin fa amma ahaduhum fa wajada furjatan fi lhalaqa fa dakala fiha wa amma al akhara fa jalasa wara annas wa adbara althalith dhahiban fa qala rasulullah sallama ala unabbikum bi khabari thalatha amma al awwal fa awa ila allahi fa awahu llah wa amma athani fastahaya allahu minhu wa amma thalithu fa arada allahu anhu ne laaɗo maki amma on accatami haalana on e sahaba ɓen inni ne laaɗo no jooɗude sahaba e maɓɓe ɓen ɓe jooɗi ɓe waɗa darsu ma bayana en ko nanditata e ɗum yimɓe tato yaltiti oya heeɓi yolde jooɗi ka hakkunde mbatu ka nder mbatu toon oya ari jooɗi ka yimɓe ɓen hatti ɗon ko tokkiti ɗon oya kanko o hucciti o nangi laalu makko ngol o haɓani ne laaɗo make on accatami firan on fifiro ɓe yimɓe tato amma arano arɗo on heeɓi yolde jooɗi on ɗon o takkike Allah Allah takkimo e makko mi mana on ɗon heeɓi ko ɓuri moƴƴude kon amma arɗo on jooɗi ka seeɗa takko yimɓe ɓen oɗo o hersi Allah kadi hersimo
mana oɗo kadi heeɓi hunde ɗaɓɓande seeɗa ɓe maaki amma sakkitoro hewtuɗo feƴƴi on nde tawno kanko o heɓali place ma o haynaki place o feƴƴi awa oɗo o ɗurnike e diina Allah kan o ɗurnike e mbattu Allah ngun Allah kadi ɗurnike e makko ko andingol ɓen jooɗiɓe e hino laabayo ɓe yanñu arɗo on ɗon o heɓa yolde ka o jooɗoɓe mana o takko e Allah Allah takka mo ko ɗum woni wonugol arano on e andingol kadi oɗo arɗo heɓali place o taw ɗurno o nanga laawol makko ngol o yaara ko ɗum woni haray o ɗurnike Allah Allah kadi ɗurnike mo continue ka tafsir alam tara ayali ila alladina faade ɓe tawalla huccutuɓe e afwan tawalla welduduɓe gawman e yimɓe ghadiba Allahu alayhim ɓe Allah tikkani ɗum ko alyahuda ni ko fanda ɗon ayali ɓeɗo welduduɓe e yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala tikkani ɓe mana nafiqiɓe Madina no yeehi weldidi kolobori e ɓeɗo alyahudaɓe ɓe tikkere Allah woni e muɗum Allah daali mahum ɓenɗon ɗo weldudoyɓe alyahuda ɓen mahum ɓenɗon ɗo ɓe wonali minkum koɓe jeeyaɓe mum few rene e maɓɓe wala minhum ɓe jeeyaka goye noon kadi e ɓen alyahudaɓe ɓe weldidoyi e muɗum ɓe ala hay e goto ko muzabzabina bayna dalika la ilaha ulai wala ilaha ulai ɓe jeeyaka e goto e mum sa landike ɓe no wa yahlifuna ɓe wondira alal kadibi e hoore penale womara kamɓe yalamuna ɓe andi ko fenande adda llahu lahum Allah maraniɓe adaba letta shadidan tiɗuɗe innahum no kamɓe sa abonima kanu konko ɓe laati e ko ɗum woni yamaluna hiɓe golla toujours ko hoore Abdoullahi ibn Ubay ibn Salul e nafiqiɓe ɗimmoɓe makko ɓe woni ko ɗe ayaji jippi saabu accugol ne laaɗo yaha weldida e alyahuda ɓe Allah daali addallahu lahum Allah maraniɓe adaba letta shadidan tiɗuɗe innahum no kamɓe sa abonima kanu konko ɓe laati yamaluna heɓe golla saabu ittahadu ɓe jogitike aymanahum wondoje maɓɓe ɗen junna tan heedode fiino ɓe daɗira ne laaɗo ligoy ɓe huɗake gonga ko ɓe huuɗi ko fiino ɓe daɗira ne laaɗo fa saddu ɓe sakkike yimɓe ɓen an sabilillahi ɓantugol lawdina Allah kan falahum no oɗani ɓe adabu lette muhinum hoynayde ɓe lam tukuni yana fo ita dunca ñande dargal anhum e maɓɓe am walum jewle maɓɓe ɗen wala awladum wona ɓiɓɓe maɓɓe ɓen minallah immorde Allah chey an hay e hunde ulayka ɓen ɗon ashabu naari kamɓe ni yimɓe yiite ngen hum kamɓe fiya ka nder yiite khalidunan koɓe luttinte yawma yab'athuhumullahu ñande Allah immintinoyɓe jami'an ɓe dendagal ayi e nden ñande kadi ɓe huuɗo penale no ɓe wowi huuɗorde noon ka aduna fa yahlifuna lahu ɓe huɗantomo kanko Allah kama yahlifuna lakum no ɓe huɗoranayno on noon ka aduna wa yasabuna ɓe sikka nam no kamɓe ala shay'in hiɓe dow sooɓe mi mana ɓe jokki ɗum ko ciiɗi ta ɗum ko hunde ñiddude jasininde ka Allah ala fama innam no kamɓe humul kadibuna kamɓe tigi on fenoɓe istahwada alayhim shaytan iblisa murtiniɓe cheytane sowinsiniɓe wippike ɓe ɓe mana ittiɓe e laawol dina kan o murtiniɓe ko ɗum istahwada alayhim shaytan ɓe mana cheytane murtiniɓe fa ansahum o yejjintiniɓe dicrallahi ƴantagol inde Allah nde ulayka ɓeɗo hisbu cheytan ko ɓeɗo woni fedde iblisa nden ala fama inna hisba cheytan no fedde iblisa nden humul khasiruna kamɓen perduɓe ɓen inna alladina ande no ɓe yuhadduna Allah lundotoɓe Allah safe lutodiraɓe Allah wa rasulahu e nelaɗo makko ulayka ɓeɗo fil adallina ɓe wonoyayi e nder hoyɓe ɓen ka wonoyta ɗon bimana ɓe watti doyte e hoyɓe ɓen bimana hoynaɓe ɓen e junngo Allah jasinaɓe ɓen e junngo Allah kaɓe wonoyta ɗon ɗum ka nder yiite bimana kamɓe kadi ɓe watti doyte e ɓen ɗon kamɓe wernoyte e nokku gotum kataballahu Allah farli ka lawhil mahfuz wonde honɗum la aglibanna mi foolay ana min wa rusuli e nelaɓe am ɓen Allah o wi o farli ɗum ka lawhil mahfuz inna allaha no Allah qawiyun ko tedduɗo e ko dolluɗo azizun ko tedduɗo la tajidu a tawata few Allah subhanahu wa ta'ala daali a tawata an o gomɗinɗo o aya mo on ɗen natande ɗo o kadi no mari sababu nuzuli ji sertuɗi sababu nuzuli goo wonde manna o aya ko jippi koye hoore oɗo sahabajo wiyeteɗo Hatib ɗon andi koye hoore makko kadi woni ɗe ayaji adiɗe jippade ko suratu Mumtahana ɗa saabu bonnere makko erer seeɗa mo o waɗi e tawno nelaɗo ma kullu bun adama khatta'un ibnu adama kala falje saabu ko badriyankejo ni sellata fayda hay ka fillite bakkatuji makko sellata ka bonnereji makko fillite donc koye hoore makko bonnere nde o waɗi toon koye hoore makko ko ɗen ayaji jippi woɓɓe goo inni sababu nuzuli o aya mo on ɗen natande ɗo kadi koye hoore makko woɓɓe goo inni lana e hoore Hatib woni sababu nuzul ɗum ɗo koye hoore Abu Ubayda ɗon andi Abu Ubayda
o laatino ko o gomɗinɗo o feri o yi Makka o jokki nelaɗo Madina. ɓay noon ɓe yeehi ka gere Badri, laati ben makko e nene gotoɓe makko ɓen ɗiɗo kamɓe fof ko ɓe heeferaɓe. kanko himo haɓude jihaadi e ley koyɗe drapeau nelaɗo ɓeeɗa tatono haɓude jihaadi e ley koyɗe drapeau Aba Jahal. e nder ɗum nene gotoɓe makko ɓen ɗiɗo miññiraɓe makko ɓen ɗiɗo kamɓe ɓe pottitimo, mbi mana ɓe dartaki mo kala ka o yaari ɓe yarata ɗon, kanko kadi kala ka ɓe yaari o yarata ɗon. amma baba e makko on ɗon kanko ɓittinimo mouradu molanandu, kala ka o yaari haɓugol kefeero hay o toni kaafa kan soppugol goɗɗo ba makko aratuɗa hoore mum nde, mi mana awa soppa millegoy ɓa anana naalilan ɓa a yeddilan a murti, joni alamo warata so wona min ɗo faala ya waran awligoy ko ɗum firi. o geri ɗon ha o tawi yaayon haaji haade ndi lanata kanko goto o warali o naaɗi ha o wali o fekki hoore baba makko nden pecce ɗiɗi ko ni ɓe addirani en ka suwaru min hayati sahaba. o fekki hoore baba makko nden pecce ɗiɗi, sengo yaniri to woɓɓe fokkitimo felde Allah jippini ɗe o ɗo aya. ɗum ɗo woni riwaya go. la tajidu Allah daali a tawata ɗowman yimɓe yuminuna billahi gomɗinɓe Allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitinde yuwadduna hiɓe weldida man ha addallahu on lundodirɗo e Allah wa rasulahu e nelaɗo makko few. ɓellundiɓe Allah lundi nelaɗo walaw kanu abahum hayso ko babiraɓe mabɓe on yii no yaadi kisa andi oɗa ko baba mum wari Allah subahana taala addi ɗon hayso ko babiraɓe mabɓe a yiyata hiɓe welda. e mana himo jonnutude Aba Ubayda gonga e hoore ko wari comme baba makko, madama baba makko ko kefeero sakkiɗomo kadi e haɓugol heferaɓe hedditiɓɓe. hay so tawi ɓen laatake ko babiraɓe mabɓe o abina'ahum ma ɓiɓɓe mabɓe o ihwanahum ma nene gotoɓe mabɓe aw ashiratahum ma gorol mabɓe, hara hiɓe wakkili haɓudugol e ɓen ɗon fi kamɓe Allah ɓe weldu. a tawata gomɗinɗo Allah hino weldida e kala haɓuduɗo e Allah, kala lundiɗo Allah ene laaɗon. sa tawi noon mo fof faami ko jannguɗo julɗo gomɗinɗo o no weldidi e kefeero ma, no weldidi e naafiqi, haray o naaya sikkito ko Qur'an wi konko ya hoolo, haray on mo sikkunoɗa ko gomɗinɗo moƴƴuɗo fewɗo, haray na kanko haray na o gomɗinɗo, so na ɗum o waɗatano ɓay aya Qur'an fenata. ulayka ɓeɗo kataba farlama ko hatta ɓe weldida e lundiɗo Allah lundine laaɗo on, ko ɓay kataba farlama fi qulubihim ka nder ɓerɗe mabɓe al imana gomɗinal ngal, wa ayyadahum o sembiniriɓe bi ruhu minhu immorde ka makko, wa yudkhiluhum o naadaɓe jannatin aljannaji tajrino ila min tahtiha sengole majji al anhaaru canɗi khalidina ko ɓe luttinteɓe fiya e nder aljannaji ɗin. radiyallahu anhum Allah weltudi e mabɓe, wa radu anhu kamɓe kadi ɓe weltudi e joddi ko Allah yoɓiɓe kon. ulayka ɓeɗo hizbullahi ko ɓeɗo woni dental Allah ngal, ko ɓe woni fedde Allah nden. ala faame inna hizballahi ande no fedde Allah nde ko neeɓi wo ko yaayi wo humul muflino, kamɓe ni maleteɓen yo Allah waɗen e fedde Allah nde mi torki Allah. suratul hashri madaniyatun bisimillahi rahmani rahim. ngol ɗo kadi sababu nuzul maggol ko ɓuri ko hingol yewta fi gere feƴƴuɗon hakkude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e bani nadir. alyahuda bani nadir ɗen andi ɓe firtuno ahdi wondi hakkude mabɓe e nelaɗo kamɓe e bani Qurayza wonde ɓe haɓata nelaɗo haɓataɓe, kono ɓe firti ahdi ndin ɓe tawti ko ɗum woni e Quraysh Makka ɓe jingani ɓe jingi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. nelaɗo kadi immi yeehi haɓoygol ɓe, nelaɗo Allah on muuɓi kunu muɗum ngu haɓoygol ɓe dogi ɓe naati ka nder kowle maɓɓe, ka nder cange maɓɓe, ka nder kuruji maɓɓe, ɓay ɓe hooli ɗon haray hunde waɗataɓe nder to nelaɗo kadi fanki bude maaɓe ɓe ɗon e nder balɗe 15 ɓeya yaltanta hay hunde, natanta hay e hunde, ɓe ka nder cange maɓɓe Allah firi kulol ngol ka nder ɓerɗe maɓɓe, ɓe eggi ɓe yalti ɓe acci dendanangal jawle ko ɓe marno kon, ɓe muuɓi bagage ji maɓɓe ɗin ɓe yalti daale e armu hay e hunde ɓe mi ɓe yehi, woɓɓe go yaari Shami, woɓɓe go yaari Yaman, ɓe saka sa ɓe yi Madina few. ko ɗum sababu nuzul ɗe aaje ɗe on ɗe natande dow qissa on no juuti toujours on nodda e numéro ji ɗi mi jonni on ɗi. Allah daali sabbaha subbu hinani ke lillahi Allah ma fi samati dendanangal kon konko kammuli, wa ma fil ardi e dendanangal kon konka leydi. ɗon andi mi firanino on sabbaha lillahi e yusabbihu lillahi, firo majji on hino serti. kala ka yiɗen sabbaha lillahi ko subbu hinani ke Allah en waɗay fi'ilul maadi, yusabbihu lillahi no subbu hinanade Allah en waɗay ɗum ɗon fi'ilul mudari. wa huwa al aziz, kanko Allah on teddu ɗon alhakim ñeñuɗo e ñawre makko nden. huwa alladi a kanko Allah woni o akhraja alladina yaltinɗo ɓen kafaru heferaɓe min ahlil kitabe immorde yimɓe defte, ko kanko yaltiniɓe min ndiyari mittiɓe ko galleji maɓɓe ɗi awwalil hashir ka arande muɓuru, ɓe mana nelaɗo Allah ka adi maɓude ɓe ɗon ka nder galleji maɓɓe.
onon gomɗinɓe ɓe masanantum on sikkano an yahruju wonde ɓe yaltay goy par ce que ɓe maporta toon ko ñamete hunde ala ko ɓe maporta nder toon tigi ɗin fof muɗum hiɓe naadi nder toon wa zannuɓe fellutuno kamɓe kadi annahum no kamɓe mani atum haɗayno ɓe husunum kowle maɓɓe ɗen minallah immorde e Allah ɓe mana ɓe sikkuno ɗum ɗon waway sakkade ayɓe ɓen waway sakkade nelaɗo en hara nelaɗo en wawata ɓe hewtude nder toon kamɓe kadi ɓe sikkuno si ɓe naati nder toon haray koɓe hooliɓe haray koɓe daɗuɓe kono fatahumullahu Allah on ardani ɓe o attakiriɓe min haytu lam yatasibu nokku kaɓe sikka wagata fa firi fi gulubihim e nder ɓerɗe maɓɓe ɗen arruba kulol ngol yuhribuna tawi ɓe yirbinira buyutam cuuɗi maɓɓe ɗin mbi aydi fi buyutam cuuɗi maɓɓe ɗin mbi aydihim juuɗe maɓɓe ɗen kamɓe tigi wa aydil muminina e juuɗe gomɗinɓe ɓen mbi mana hiɓe bonnirde ɗa gomɗinɓe ɓen hino bonnirde ɗa Allah dali fa atabiru taske moƴƴa ɗo ya ulil albusari ko ono yo jomiraɓe haqqillaji ndaron no Allah walliri on ɗo lawla an kataballahu walawla an kataballahu so wonano ko Allah farluno kon alayhim e hoore maɓɓe aljala e gongol Allah dali la addabahum o lettaynoɓe fi duniya ko aduna wala hum nodani ɓe fil akhirati ka lahara kadi adabu naari lette yiita dalika ko waɗi no mbiyan noon saabu kamɓe shaqullaha ɓe lundike dina Allah kam wa rasulahu e nelaɗe makko on a walay wo man yushaqillaha kala lundiɗo Allah fa inna allaha no Allah shadidul iqabi haray ko tiiɗuɗo lette yo Allah dande ma qatatum Allah hin haalande gomɗinɓe ɓen koɓe soppi kon tamaroje ɗen nde ñande Allah daali ma qatatum kala ko soppuɗon min linatin immorde e leɗɗe tamaro ɗen e nder hoggo maɓɓe gon kamɓe bani nadir aw taraktumuha ma accuɗon ɗon accuɗon tamaroykin imatan hiki dari ala usuliha e hoore bindeje majje on soppalde fop fa bi idinillahi ko dungo e Allah ko Allah hoddiri noon soppeteki yo soppe daɗayki yo daɗu wala yujusiyal fasiqina fiyo yuɓu fasiqiɓe ɓen joddi golle maɓɓe bonɗe ɗen ila ka aduna wa ma afa allahu kala noon fayu ko wiyete fayu ko nangodirgol e heferaɓe ɓen ɓe doga hara piraka ɓe liɓa jawdi maɓɓe ndin ɓe doga hara piraka ko ndin jawdi wiyete fayu ko wiyete ganaim ko nangodirgol e heferaɓe ɓen ɓe darto piira ɓe ha wara ɓe ƴetta ko ɓe jogui kon ko ɗum wiyete alganaim yon noon Allah daari wa ma afa allahu kala ko Allah ukki ala rasuli e dow nelaɗo makko ko wiyete kon fayu minhum immorde maɓɓe kamɓe heferaɓe haray fama aw jaftum alayhi on wonali heɓirɓe ɗum ɗon min hayrin saabu waɗɗagol pucci piira wala rikabin wona seppugol piira ko Allah subahana taala woni ko feri kulol ngo e nder ɓerɗe ɓeɗen ɓe liɓi ɓe dugi haray kala kon ko wiyete fayi ɗon haray ko Allah okki ɗum ɗon nelaɗo walakin Allah kon toon Allah yusallito mo wurta rusulahu nelaɓe makko ɓen ɓe foola ala ma yasha e ɗon o yiɗi wurtude ɓe hoore muɗum wallahu Allah ala kulli shay'in dow kala hunde qadirun ko wawɗo ma afa allahu kala ko Allah okki jawdi fayu ala rasuli e hoore nelaɗo makko min ahalil qura immorde yimɓe ceeɗe falillahi arayno wodani Allah wali rasul e nelaɗon wali dhil qurba e jomiraɓe battoɗira wal yatama e yatimaɓe al masakine miskinaɓe o bini sabile e ɓiɓɓe laawi konko Allah daali okki nelaɗo ɓe mana nas ko nelaɗo ñamata a legoy nelaɗo okkama ɗum ɗon legoy sendir no faalira haray kadi o haalanama koye gotel e ɗi nokkeli ɗo haray koye ɓeɗo woni ko naɓata ɗum ɗon kanko kadi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah daal ko keriri ɗum wonde manna on fayu ɗon ko ɓeɗo miskinaɓe alyatimaɓe basuɗuɓe jeeyi kay la yakuna dulatan ko fiwata jawdi ndi woni yiltodirayni baynal agniya hakkude alɗuɓe ɓen tumin kome moɗon hara ko alɗuɓe ɓen tun naɓata weeli foti ko kamɓe tun alɗata goɗɗo goo alɗata ko fi ɗum waɗi si Allah waɗiri ɗum wattaqullaha huule Allah inna allaha no Allah shadidul iqabi ko tiiɗuɗo lette lil fuqara no wodani wasuɗuɓe ɓe almuhajirina ferɓe ɓen alladina ɓen ukhriju yaltinaɓe min diyarim ittaka galleli maɓɓe amwalime ka jawle maɓɓe ɗe yabitakuna hiɓe ɗaɓɓa fadlan ɓural min Allah immorde kalla wa ridwanan e yarluye wa yansuruna Allah ɓe walli Allah wa rasula ɓe nelaɗo makko ulayka ɓeɗo humus sadiquna ko ɓeɗo ni gonguɓe ɓen donc ɓeɗo kadi harayno mari droit hendagol zakka on ko ɗum woni ko Allah subahana taala faala en andinde walladina e ɓen kadi tabawwa uddara ɓe mana ansariyankoɓe wernuɓe ɓe ka galleli maɓɓe ɓe mana walladina ɓen ansariyankoɓe tabawwa uddara wernuɓe muhajirina ɓen ka nder galleli maɓɓe madina ɓeɗo kadi wal imana tawi gomɗinalngal min qablihim hino attiɓe neeɓi bimana ko adi gomɗinɓe nden ɓen ferde iwa makka ara madina tawi gomɗinal ngal attinoke ɓe madina toon bimana tawi ɓeɓe madina woni no gomɗinɓe neeɓi saabu jokkugol ndu ɗo noddandu oɗo waaju oɗo bayana wiyeteɗo musabu bun umayr ko ɗo nelaɗo nelno madina toon ko hino waajoɓe kene ɗo e ɓe guuɗe ɓe tawoyaɓe Allah daali
yuhibbuna kamɓe hiɓe yiɗi man hajara ilayhim kala ferɗo ari e maɓɓe ari ka maɓɓe haray ɓe yiɗimo ɓe tefata ko leñol hon ɗum wala yiduna ɓe heɓata fi sudurin ko nder ɓerɗe maɓɓe haaja tan ɓittendi wo mimma utu e kala ko ɓe okkori mana kala ko ɓe okkori hoɓɓe arɓe ɓen ɓe ɗum sakata e maɓɓe hay e hunde woritode wo yusiruna hiɓe ɓurna ɓen iwɓe makka ari madina hiɓe senda ɓurna ɓen ɗon moƴƴiriji ɗin ala anfusihim e ndew hoore maɓɓe kamɓe walaw kana bihim hasasa haysi laatike ko kamɓe e ñamete on ɓuuri handude e ñamete on fewdon leerɗon o aya ɗo kadi no mari sababu nuzul on nodday ka numéroji mi wawa on ɓanginande seeɗa Allah daali awanane waman yuga shuha nafsihi kala dandaɗo bone ndereranka ko wonki muɗum kin fa ulaika humul muflihun aray ko ɓen ɗo woni malaɓe walladina ɓen jawu arɓe min mbaɗi mbawa maɓɓe yaquluna ɓena rabbana joomi amen e gofir lana yaafo men Allah yandi wal ihwanina e musidɓe amen alladina ɓen sabaquna aditinoɓe men bil iman ka gomɗinal mi mana tawnoɓe maayi yaafo ɓen ɗon kadi wala tajal wata waɗi fi gulubina kande ɓerɗe amen gillan ngaygu e hasidi yagal Allah wata waɗu ɗum mi torikema Allah wata waɗu ɗum ko sahabaɓe feƴƴunoɓe woni ko tori Allah ɗum ɗo hakkude maɓɓe sahabaɓe ɗimmoɓe maɓɓe min kadi Abdoullahi kala mi torike ɗum hakkude me en enen musidal ngal yo Allah ittu kala